Evo, dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. U ime IQM Destination tima i u moje osobno ime. Ja sam Đurđica Šimičić, za one koji me ne poznaju. I dakle, u nizu edukacije koje imamo u sklopu projekta IQM Destination, danas imamo, evo, sa mojom velikom radošću, temu aromaterapije. Aromaterapija je i moja osobna velika ljubav, kao i velika ljubav naših gošća današnjih panelistica. Dakle, zahvaljujem se našim gošćama, zahvaljujem se našim gostima koji su nam došli na ovu edukaciju. Dakle, imamo goste i u publici koji će, evo, pozivam vas da slobodno se na chatu javite, da pišete pitanja, komentare za naše drage gošće. I onda ćemo, nakon ovog prvog dijela, evo, odgovarati na sva vaša pitanja koji vjerujem da će biti i vaše mišljenja, vaše stavove i tako dalje. Jako nam je bitno da ste nam aktivni svi, tako da donesemo nekakve zajedničke stavove, možemo reći, nakon ove edukacije. Ono što uvijek volim reći na ovim edukacijama na početku, dakle, one su počele zato jer jednostavno smo osjetili potrebu, kad smo bili na terenu, osjetili smo potrebu da jedni drugima trebamo još više pomoći, još više zapravo prenositi znanja. Aromaterapija je dio i naših standarda koje imamo u IQM Destination projektu, ali smo jednostavno vidjeli da tu još nedostaje i znanja, novih vještina, samopouzdanja, kreativnosti, i neki su počeli, a neki su malo sramežljivi, neki su malo jače i tako. I onda smo jednostavno krenuli sa idejom da napravimo ovakve edukacije, da zovemo najbolje stručnjake zapravo u Hrvatskoj. Baziramo se samo na hrvatskim, dakle, gostima za sada, jer smatramo da Hrvatska ima jako veliki broj izuzetnih ljudi poput vas danas, koji nam zapravo mogu pomoći sa svojim poslovnim putom i gdje se zapravo otvaramo karte, rekla bih, i iskreno pričamo o našem poslovnom putu, kako smo krenuli, što radimo, i da našim gostima koji su došli poslušati, dakle, panelistice, da jednostavno nekad malo usmjerimo i neka znanja, usmjerimo neki poslovni ritam, damo više samopouzdanja i pomognemo jednim drugima. Tako da ova edukacija zapravo ima više tih ciljeva, ja bih rekla, a mi se osjećamo jako dobro na njima, lijepo nam je, zabavno nam je, uživamo, evo, ja imam privilegiju što ih vodim i što, evo, mogu izabrati gošće na svakom panelu. Dakle, svaka edukacija je srijedom u 17, to smo uzeli kao jedno staljeno vrijeme da i bude više pamtljivo od svih edukacija koje se zapravo trenutno održavaju. Imat ćemo ih tokom cijele godine. Ove edukacije sad i snimamo iz čistog razloga jer zapravo kasnije nas pitaju snimke, oni koji nisu slučajno stigli, onda kaže, joj, mi bismo još htjeli to poslušati, a zapravo i na prošloj edukaciji koja je bila po temi zdravlja i zdravstvenog turizma, ja sam baš rekla kasnije kolegama da sam baš ponosna da smo na edukaciji dobili toliko izuzetnih stavova, izuzetnih mišljenja, izuzetnih smjerova po koje sam ja znala samo po jednu rečenicu otići u Zagreb i vratiti se na neki kongres i bila sretna što sam dobila jednu informaciju više. A mi smo samo na prošloj edukaciji dobili jako veliki broj. Tako da vjerujem da će i ova danas zapravo biti jedna od tih. Na uvodnom razgovoru koji sam imala sa vama, dali ste mi apsolutno pravo da danas to i kažem, da ćemo dobiti jako veliki broj korisnih savjeta, tako da evo, hvala svima koji su došli, hvala našim gošćama i vrijeme da vas najavim. Dakle, gošća nam je Anamarija Pažin-Morović, ja mogu reći moja dugogodišnja suradnica i prijateljica, savjetnica za prirodnu ljepotu i osobni wellness, voditeljica Laurus Slow Spa za aromaterapiju u Zagrebu i kreativna je i radi masaže sa hrvatskim potpisom. Anamarija, dobro nam došla. Hvala ti što si me pozvala, evo svima pozdrav i nadam se da ćemo se danas lijepo družiti. Hvala. Sandra Nikolić, vlasnica Miomirisnog otočnog vrta, pokrenula je vlastitu proizvodnju na bazi ulja lošinja i vjerujem da svi koji znaju za lošinj znaju i za Miomirisni otočni vrt. Sandra, dobro nam došla. Dobar dan, Đurđica, hvala na pozivu, pozdravljam naše gošće i sve one koji su se priključili ovoj prezentaciji. Evo, drago mi je da sam s vama ovdje danas i nadam se da ćemo uživati zajedno.
Hvala. Gospođa Radojka Macan nam je vlasnica i kreativna direktorica bioeterike, linije prirodnih i organskih eteričnih ulja namijenjenim osobama koje brinu o svome zdravlju. Dobar dan i dobro nam došla, Radojka. Dobar dan, Đurđice, drago mi je da se mogu uključiti i podijeliti neke svoje iskustva u razvoju, dugogodišnjem bavljenju eteričnim uljima i da eventualno možda sudionicima možemo podijeliti neke korisne informacije. Lijepi pozdrav trenutno iz Zagreba, odnosno ured nam je u Zagrebu, a proizvodnja u Dalmaciji. Hvala vam puno. Hvala. Pa evo vrijeme da se i predstave onako malo u nekoliko dužih rečenica, onih par minuta svaka od naših gošća, da zapravo možemo nekako i otvoriti lakše temu. Pa evo, Ana Marija, hoćemo krenuti s tobom, da nam se malo predstaviš kroz jednu kratku prezentaciju i da svi dobijemo nekakav snažniji dojam čime se zapravo naša Ana Marija bavi. Može, evo dižem prezentaciju. Evo ovako, znači moje ime je Ana Marija Paždin-Morović i već profesionalno se bavim aromaterapijom nekih 15 godina. Imam u Zagrebu svoj jedan mali lijepi studio za aromaterapiju i evo za početak sam svima, nešto mi je stala prezentacija, ne znam šta je danas sa tehnikom. Dobro, ja ću ovako ispričati, znači ne mogu ju uopće pokrenuti. Moje ime je Ana Marija, profesionalno se bavim aromaterapijom, živim i radim u Zagrebu, imam jedan lijepi studio za aromaterapiju koji se zove Laurus Flow Spa i inače znači tu u Laurusu nudim lijepe masaže inspirirane Hrvatskom. Inače Hrvatska je moja velika ljubav i inspiracija. I mislim da svima, znači domaćim klijentima, gostima, pogotovo vi koji ste na turističkim destinacijama, treba ponuditi zapravo naš hrvatski pravi proizvod. Znači, evo, ja to radim kroz masaže, Sandra kroz Miomirisni vrt i tu svoju divnu priču, Radojka kroz fenomenalna ulja. I znači, evo, možda što je zanimljivo za moj rad, sve moje masaže i tretmani su inspirirani Hrvatskom, odnosno gradu u kojem se nalazim ovaj put u Zagrebu. Znači, Zagrebčanima i Zagrebčankama nudim masaže pod nazivom Uspinjača. Uspinjača je, na primjer, jedna masaža, ali nam je tu blizu Uspinjača. Svi koji dođu u Zagreb znaju za Uspinjaču, ona je simbol Zagreba, namijenjena je tipičnim zaposlenim Zagrebčanima pod stresom i ona ima zapravo svoju priču, zove se Uspinjača jer imamo kao čaše za masažu kojima se ide gore, dolje, duž kralježnice koja je zapravo u stresu najopterećenija. Budući da sam tu blizu Krvavog mosta, znači imam i tretman za žene koji se zove Grička vještica, svi isto koji znaju za Zagreb znaju za Gričku vješticu, tako da evo neću sada duljiti, ali svi moji tretmani su inspirirani Zagrebom, znači svim svojim klijentima, poslovnim suradnicima uvijek savjetujem da se brendiraju u tom smislu. Osim toga, zapravo, evo, imam i svoju grupu Fizička ljepota, koja ima 9000 organskih članica, uglavnom su to žene. I evo, htjela bih reći, zanimljivo je kako je grupa nastala, znači u pandemiji, u lockdownu, ja sam se šalila da ću voditi online svoj salon za masažu i tako je zapravo nastala grupa gdje sam okupljala žene i ponudila im besplatne programe. I žene su stvarno, kako su bile puno jako doma, prihvaćale te savjete. Ja sam svaki dan stavljala jedan drugi savjet, one su svaki dan, većina njih je zapravo oko 9000 je u grupi, oko 8000 su aktivni, pratimo po statistikama, one su svakodnevno primjenjivale, uvodile aromaterapiju u svoj život i danas zaista imam onako jedan lijepi portfolio divnih rezultata mojih klijenata.
Evo, još ono što radim, pišem tekstove, pišem za žurnal HR o aromaterapiji i za druge portale i novine, kako me evo zovu i kako trebaju koji članak. Inače, evo, živim aromaterapiju i wellness, nekako moja ljubav velika i nadam se da vam evo danas odgovoriti na vaša pitanja i motivirati vas da ju uvedete u svoju svakodnevicu. Evo, da sam imala prezentaciju ne bi bilo ovako dobro. To se meni dogodilo neki dan, isto mi se prezentacija zaledila, eto desi se. Srećno da ih znamo na pamet, dobro je. Hvala. Evo Sandra, nekoliko riječi o tebi. Evo, dobar dan svima. Ja nisam imala prezentaciju. Pa se ne može zalediti. Neće se zalediti. Evo, još jedan put pozdravljam sve. Ja sam 2003. započela s ovim projektom, jer sam bila tako fascinirana uvijek mirisima mog otoka. Ja lobiram naravno uvijek za Lošinj, ali svaki otok i svugdje ima neki specifičnih mirica, ali evo, moj je Lošinj moj miris i tako da sam pokrenula taj projekt u kojem na jednoj površini sam zasadila bilje koje se najčešće susreće kad se hoda kroz naše otoke, a koje jako, jako lijepo miriše. I prekrasne su boje, ove koje možete vidjeti sad u pozadini, iza mene se vidi prekrasna ljubičasta boja, to nije lavanda, to je kadulja koja preplavi, evo sad u 5. mjesecu cijeli otok Cres i otok Lošinj, a ja je uvijek zovem naša spasiteljica tu na Lošinju, jer kao dijete sam je uvijek nona, baka, znači pripremala jedan napitak koji je bio finog okusa, a vrlo koristan, jedan dobar lijek za dišne puteve i nama djeci za prehlade. Tako da je nastala ta ideja i naravno sve je to lijepo, krasno, sve to lijepo miriše, lijepo izgleda, ali ja i od nečeg moram živjeti, tako da sam i pokrenula malu proizvodnju. Znači sve što sami radimo ili neki od naših kolega tu s otoka Lošinja prodajemo u našoj maloj vrtnoj kućici koja je isto tako replika prvih kuća koje su bile na otoku Lošinju, znači male kamene kućice, vrlo jednostavne, ali jako, jako funkcionalne. I tako da smo svakom mjesecu dodijelili evo, ime biljke koja cvjeta ili koja ima plod, a u svemu tome zajedno se može pokrenuti puno toga i u medicini, u kozmetici i u gastronomiji. A evo, drago mi je da je Đurđica koja je danas IQM, a nekad je evo bila u jednoj turističkoj agenciji koja je na Lošinju i našim prvim razgovori su bili baš to, joj daj da pokrenemo, evo bilo bi to super. Danas je prošlo već evo, skoro 20 godina, možemo reći. Priča je još uvijek tu i širi se. I tako da sam sretna da u ovoj prije 2019. sa isto kolegama iz Italije, iz Torina, Lettere di Savoia, smo pokrenuli jedan projekt koji se zove Mirisni putevi Europe. I iz Hrvatske sam ja evo tu, tako da sam ove 2 godine, nije me pogodila jako puno ova korona i ova pandemija. Ja sam radila na tom projektu, završili smo ga, jako je uspješno i nadam se da će sljedeće godine to i oživjeti. A ja, kao što kažem, moj vrt je moj dnevni boravak. Ja uživam u njemu, radim, nije bilo lockdowna, ja sam i dalje radila jer priroda uvijek traži da budeš tu i da nešto stvaraš, da mijenjaš i nešto drugo, nešto novo napraviš, a i gosti koji nas posjećuju vesele me jer svaki put me pitaju šta Sandra ima, šta ima novoga, tako da i oni me potiču na to da nešto novo napravim i tako da sam evo u svemu mogu reći jako sretna i zadovoljna. I sve pozivam naravno da dođete. Prekrasno, evo divno je kad imamo ovako gošće koje su sretne, zadovoljne, danas samo mirise ne osjećamo, ali energija je snažna. Gospođa Radojka, kako je sve počelo? Dobar dan. Evo ga, malo ćemo sa prezentacijom se igra. Može. Evo ga. Nadam se da će kod mene funkcionirati. Evo ga. Ste počeli, da. Evo vidi se, jel tako malo? Da, hvala vam. Može. Znači, ovo je naš brand, Bioeterika,
znači organska eterična ulja, znači naš put počinje 10 godina ravno sad u 5. mjesecu sa proizvodnjom i odnosno uzgojem ljekovitog bilja u Dalmaciji od početka, znači od sjemena do bilja, pa onda preradom u destileriji našoj koja se nalazi u području Nacionalnog parka Krka, blizu Drniša. I sad, znači, naš proizvodi su cijelih 9 godina, još nastavak, znači isključivo je bio u tom području fokus, završavali na ino tržištima, gdje smo izvozimo i od Francuske, Njemačka i jako puno u Kaliforniju. Znači, eterična ulja koja je moguće proizvoditi eventualno na tom području Srednje Dalmacije, Kršu i Kamenu. Prvenstveno je to bio smilje i lavandu, imamo jednu specifičnu lavandu Majelet. Evo, znači, samo ću vam ukratko, osnovani smo 2011. i ono što je interesantno da mi od početka imamo organsku certifikaciju ekocertom, znači bili smo treći firma, tvrtka iz Hrvatske koja je imala ekocertifikat u području kozmetike, znači iz Hrvatske je, baš smo ponosni, među tri prve pionira što imaju ekocertifikat. Znači naša proizvodnja, ono što je jako bitno je da bude u skladu sa standardima proizvodnje u kozmetičkoj industriji, pošto smo u Europskoj uniji, znači da se moraju poštovati dobra proizvođačka praksa i standardi proizvodnje prema standardima Europske unije, znači cijela ta sljedivost i kontrola kvalitete i s druge strane kako je sad to aktualno, u smislu da smo žensko poduzetništvo, osnivačica, direktorica i sve cure koje kod mene rade su odnosno žene i doduše u proizvodnji dole na terenu smo imali dosta dečki i odnosno još uvijek su dečki, ali ipak je destilacija je to ipak jedan malo teži i muški posao i rad na polju, iako sam i ja jako puno vremena provela na polju. Znači, koja nam je bila ideja? Ja inače sam izvorno studirala ekonomiju i marketingom sam se bavila u velikim korporacijama i nekako mislila sam da sam ja to onako malo drugačija, da je to nešto čudno, ali sad vidim da je taj trend jako puno u Hrvatskoj. Kad doživite neki, ajmo reći, nije bi se to reklo burnout ili nešto, imate potrebu vratiti se u prirodu, vratiti se u neko okruženje koje vas inspirira, koje vas opušta. Tako da je to se meni desilo prije 10 godina, da smo osnovala tu firmu dole gdje sam se i tak fakto i rodila, to je moj rodni kraj. A s druge strane, znači stvoriti neki proizvod, imala sam uvijek želju stvoriti neki konkretan proizvod, nešto opipljivo, da vi to vidite, da osjetite, da ima to početak, kraj, znači vi ste nešto stvorili ste etiketu, radite marketing, sve, a zato što u nekim dijelu u životu kad radite u nekim korporacijama jako se puno bavite sa nekim, ajmo reći, istraživanjima, u uredu ste, radite prezentacije, ne osjetite taj stvarnu proizvod. Evo, to je bila moja velika želja i ja sam jako sretna i zadovoljna zato što vidim svoj proizvod i uživam u njemu. I taj proizvod je, kako sam si ja nekako sebi izdefinirala, mora donijeti neku novu komponentu života, znači ne moramo se samo oslanjati na neke klasičnu medicinu ili nešto, nego nam priroda može podariti neku kvalitetu i ljepotu života i zdravlje. Pa su tako i naši proizvodi namijenjeni ljudima koji žele donijeti kvalitetu u svoj život. A za to je pretpostavka da proizvod mora biti organski. Ne bi vam sad tu previše, o tome možemo poslije u raspravi. Znači, ja sam tu naglasila ono što je jako bitno kod svih eteričnih ulja, kod bilja, da vi imate kontrolirano porijeklo. To znači da su i ulja, zna se od kud dolaze, koji su kemotipovi, znači zato što to sam na vlastitom iskustvu doživjela, ogromne su razlike i u kvaliteti i kako bi to Francuzi, one dosta vole taj izraz, odoru, u mirisima, u tom nekom doživljaju, ovisi gdje je biljka rasla i prema tome će biti eterično ulje. Ako ćemo govoriti, evo recimo lošinj, cres, to su ogromne razlike između nekih eteričnih ulja od bilja koje su rasle na cresu ili lošinju, odnosno na ne znam, srednju ili južnu Dalmaciju.
To sve ovisi o količini padalina, o strukturi zemlje, kakva je zemlja bila, znači to konkretan je recimo najviše primjer je tu ružmarin, da li je kod nas kamforni ili je recimo ne znam tamo u Francuskoj ili je vermenon ili to je sve ista biljka, ali sve ovisi o terenu gdje je rasla i klimatskim uvjetima. Znači naši su proizvodi organski, jako je velika razlika, znači kad koristite organsko i konvencionalni, kako bi se to reklo, uzgoj. Možda kod hrane i to sve više ljudi osjećaju, taj okus, a kod eteričnog ulja je to taj miris. Miris je, ogromna je razlika u mirisima između konvencionalnih i klasičnog i organskog uzgoja. I ono što sam baš doživjela u životu, znači, pored vlastitog uzgoja mi smo imali jednim dijelom i biljke koje smo otkupljivali od privatnih uzgajivača sa OPG-ova i tako. I onda ljudi znaju reći onako, fore, onako, kao kad ih pitate da li su ih tretirali, da li su ih gnojili, biljku nije. Ne, to je sve divno, krasno, ništa. Međutim, kad vi krenete destilirati, to je jedna fascinantna činjenica, biljka koja se stimulirala rast kod ljekovitog bilja, nema ulja. Znači, vi možda imate količinu, imate masu, ona nema snagu i nema biljku. To je doslovno ono, priroda vas uči, znači da vi možete imati na tone nekog bilja, ali to bilje nema snagu. To samo nas uči u prirodnim stilu života, da se mora ići postepeno i polagano. Ako nešto stimulirate, vi možete na prvu prevariti da to lijepo izgleda, ali sadržaj nije adekvatan. Znači, pored toga, ono što bi naglasila, jako bitno da se ulja moraju testirati, da se vide i sadržaj, da se vide neka farmakološka svojstva. Ulja je od indeksa refrakcije i sad da vas tu ne ulazimo u to. Tu i u Hrvatskoj je malo izazov, mi smo malo zapustili ta neka naša laboratorija i tu imamo malih problema. Znači tu jako se često dešava kod laboratorijskih testiranja, kod GC analiza, jako treba stručna edukacija tumačenja. Znači tumačenja da se na GC aparatu zna dobro čitati neke vrijednosti. To je jedna isto, možemo se o tome malo kasnije dotaknuti. Hrvatska proizvodnja, šta bi naglasila, tu je to ono, kako sad nekako kažemo, ono kozmetika, pa male serije ručno rađene. Veliki je trend sad u svijetu i to mislim da je u Hrvatskoj velika šansa, da ljudi sve više vjeruju malim proizvođačima i malim tvrtkama, ono kad neko kaže ručno rađeno, punjeno, zato što su mali proizvođači manje skloni nekim, ajmo reći, manipulacijama ili nešto da se zloupotrebi neka sirovina, da se na veliko kupuje neka jeftinija sirovina ili nešto i sve više ide više trend da se vjeruje malim proizvođačima i kozmetike i svih ovih nekih specifičnih proizvoda. Ovako, mi smo napravili malo jedan velik pomak u smislu modernizacije. Vidjeli smo kako to rade u Americi i u Francuskoj, znači aromaterapija kako se sve modernizira i sve se isto tako modernizira, da se treba što više približiti aromaterapiju, ne treba se mistificirati, nego približiti svakodnevnim ljudima da ih znaju upotrebljavati, tako da i mi radimo jako puno edukacija prema krajnjim korisnicima u suradnji sa Ana Marijom i aromaterapeutima. Znači na razne načine i pišemo blogove i na društvenim mrežama objavljujemo na koji način se mogu pojedina ulja koristiti. Znači da to je sad jedan cijeli niz u smislu kako eterična ulja možemo udisati i kako kombinirati pojedina eterična ulja, kako pojedine note kombinirati da bismo dobili kvalitetan efekt. Znači trudimo se da na neki način održimo što više edukacije prema krajnjim korisnicima. Evo kratko ću, ako sam možda malo predugo, znači tu smo u području organskih eteričnih ulja, kombinacijama, difuzorima i ono što radimo, što smatramo da je onako jako veliki potencijal za Hrvatsku je taj naš mirisni branding, ne samo u turizmu, nego i u području i drugih industrija. Pa bi se možda samo mrvicu dotaknula tog dijela. Znači, evo možda da kratko kažem,
Znači, naša su ulja onako mješavine nazvane po dalmatinskim vjetrovima, zato što vjetar zajedno u suradnji sa mirisima, o mirisima stvara raspoloženje, pa je to neki ovako bi ukratko rekla ritual, na primjer kad krenete ujutro i kad nemate snage se ustati, čeka vas težak dan, kako ću sve to, neki strahovi postoje, za to je burin, jer je burin vam razbistri misli, kao što je bura onako u Dalmaciji sve razbistri i podigne vam energiju, jer unutra ima i ružmarina i limuna, onda vas on na neki način stimulira, energizira i kaže danas je novi dan i idemo naprijed. U jednom trenutku ako radite u uredu ili ste negdje, trebate neki sijestu neku ili nešto, neku malu pauzicu, za to je maestral jer on jako citrusni, jedna varijanta koja vam će neki mali predah u toku radnog dana, zato što tu su nekako baš kraljice eteričnih ulja i bergamoti, i grepi, i ilangi, i gerani, onako top. A za večer je tramontana, ne znam, ljudi s mora to znaju, tramontana naglo počinje i naglo staje uzburkano, isto kao što je neki naš dan, jako uzburkan, jako težak i odjednom staje. Znači želimo da to sve stane, da taj stres stane i tu je naša tramontana jer unutra imate i na neki način i lavandu i muškatnu kadulju koja nekako smiruje neke naše hormone. Evo to bi nekako ukratko, zašto je to povezano sa vjetrom, sa morem, sa Dalmacijom, sa svim našim Mediteranom. I tu su razni naši uređaji, kako aplicirati te mirise u svakodnevni život. I s druge strane, evo sad to nisam, i s druge strane smo još u tom području scent brandinga, mirisnog marketinga, gdje radimo rješenja za pojedine tvrtke, za pojedine turističke institucije, na koji način miris može doprinijeti boljoj prepoznatljivošći brenda, bolje da se više pamti brend kod turista, kod gostiju, da se vrate, da ga pamte po nečemu koje je neko pozitivno iskustvu, a isto tako jako velike su potencijali, jako puno radimo sa tvrtkama u Hrvatskoj gdje se ulaže jako puno u zadovoljstvo zaposlenika, da se djelatnici osjećaju dobro na radnom mjestu, da se osjećaju antistresno, antirelaksirajući, pa im eterična ulja u tom području mogu pomoći. Evo, ne bi vas više oko toga, ako bude nekih interesantnih pitanja ili nešto u ovome svemu, pa možemo naknadno se onda razgovarati. Evo, za sad toliko. Hvala vam. Hvala vam lijepo. Hvala. Pa evo, sad ćemo krenuti sa našim razgovorom. Puno ste mi sad već tema otvorili, tako da ćemo, nekako bi krenula od početka. Zapravo ste sve imale ideje, imate znanje osnovno i sve. I sad imam dojam da se svatko zapravo nekako, kad se profesionalno krene kao aromaterapeut zapravo prema stanovnicima, prema potencijalnim gostima, da imate, takav dojam imam, da zapravo imate izazov jer vas ljudi previše baš ne razumiju, jer nedostaje znanja o aromaterapiji. Ja sam se šalila na početku kad je Sandra krenula sa mirisnim vrtom, pa je imala ulje ružmarina, onda su nam rekli, a šta sad pričate o ružmarinu, pa ružmarin imamo stalno već stotinama godina raste na Lošinju. I sad vi pričate o ružmarinu, neš ti ideje. I onda kad smo im poklonili tim istim osobama bočicu eteričnog ulja ružmarina, zahvalili su se i kad sam ih pitala nakon 7 dana i on se sviđa ulje ružmarina, oni su rekli pa nismo ga koristili jer ne znamo kako da ga koristimo. Tako da je to zapravo bilo simpatično i slatko na početku, jer su mislili da sve znaju, a onda kad smo malo ušli u temu, onda je bilo idemo ipak edukacije. Tako da mi je drago da svi vi zapravo radite na edukacijama, pa me zapravo zanima da li smo se, to je dakle bilo prije nekakvih 15 godina, da li smo se u međuvremenu jako pomaknuli ili smo se samo malo pomaknuli u znanjima o aromaterapiji, primjenama, brendiranju objekata, sad ste to malo počeli tu temu Radojka, da li nas menadžeri razumiju? Evo ga, malo vam otvaram teme pa slobodno uđite u rasprave. Evo Sandra, ćeš ti možda malo sa onim početcima, kakav sad zapravo vidiš pomak
ovih Pa godina? vidim veliki pomak, jer one edukacije koje su počele onih davnih, ja kažem 20 godina unazad, pokazuje se da evo, od vrtića djeca već sad u proljeće kad počinje ove naše vrtić dolaze kod nas, imaju u vrtiću, imaju svoje kvizeve, onda imaju one mirise i prepoznaju i tako. Vidim da je pomak je napravljen, inače evo, nekad oni su se svi znali smijati, pa šta to radiš? Ono, pa to je lošin, ono. Ja kažem, ne, ali sve na jednom mjestu, to je ono, fokusirano je sve na jedno i opet je drugačije. I vidim veliki pomak, a današnji gost koji dolazi, evo, ovo kao, ja kažem, ovo je prije korone i poslije korone. Prije korone su onako lunjali i išli, a sada, prošle godine sam primijetila da jako puno ciljano dolazi sa puno više pitanja, nekako ih sve više zanima, javljaju mi se poslije, pišu, zovu, jer tako, vidim pomak od samog početka. Ja kažem, kad sam krenula, onda sam bila baš glavom u zid, recimo, od ništa drugo ne mogu reći. A danas je već, evo, vidim, prošireno i strašno se promijenilo. Je, sigurno. Ana Marija, što ti misliš o tome? Pa je, istina je, znači raste svijest, ali mislim da je onako inače, ne znam je li to za ljudski rod ili za Hrvatsku karakteristično, svi mi puno toga znamo, ali malo toga primjenjujemo. Ne znam, ja isto u svojoj grupi kad imam programe, ne znam, detoksikacije i tako, da svi kažu ko radi, jer ko radi ako se svaki dan primjenjuje. Tako isto mislim da je tu puno potencijala puno potencijala na razini cijele Hrvatske, u smislu svi wellnessi znaju kako je dobro imati hrvatske proizvode, znaju učinke eteričnih ulja. Mislim, koji se bavi wellnessom mora to znati u današnje vrijeme, ali malo njih se odlučuje znači na taj hrvatski proizvod, na tu jednu priču koja će biti u skladu sa destinacijom. Znači, ja mislim da jako puno ljudi i puno tih objekata više vjeruje nekim još uvijek stranim brendovima koji su razvikani, a malo njih implementira to u svoje sadržaje, što bi bilo super da evo, može se gostu ponuditi i taj dio priče. Da, ali upravo si ovakvim tretmanima u wellnessima osvajala svjetske nagrade. Dakle, ipak svijet vjeruje. Da, svijet vjeruje i na kraju kad se to sve implementira, vjeruje svijet, vjeruje struka, ali ono što je najvažnije, vjeruje gost. Gost je taj koji To sam se htjela nadovezati, da. Smilje. Znači, ne smijemo, to smo puno puta na tvojim edukacijama ponovili svi, evo ja ću još jednom, znači ne smijemo se iz svojih cipela stavljati, znači prema gostu. Ako je nama lavanda dostupna i maslinovo ulje i kantarionovo, gostu nije, nekom ko živi tamo u Minhenu, nekom evo isto ko u Zagrebu živi, pa evo mora se i malo pomoći da dođe do domaćeg maslinovog ulja, a u Zagrebu, recimo što se tiče salona, to se u masaži može dobiti kod mene, ne može se isto u svakom salonu dobiti. Tako da se ponudi to jedno autohtono, jedan doživljaj, znači kroz spa tretmane, kroz evo, Sandra je to super inspirala i posložila, što je rekla, sve na jednom mjestu, kod nje se može vidjeti u Miomirisnom vrtu od onih klinaca koji su u vrtiću do gostiju koji dođu iz raznih zemalja. Radojka je napravila konkretan proizvod, znači koji je organski certificiran, isto hrvatski, vjetrovi inspirirani Hrvatskom. I evo, to su super primjeri, recimo da je hrvatska inspiracija i da se to treba ponuditi van prema i gostu i našima. Tako da, eto, ja sam uvijek za to. Ima potencijala, ali mislim da nije još iskoristio. Da, samo što mi vrlo često pričamo o tome ima potencijala i mi zapravo na ovim edukacijama želimo te potencijale usmjeriti da se one iskoriste. Znači, Radojka, znam da smo razgovarale o nekim biljkama koje mi zapravo u Hrvatskoj nemamo dovoljno, odnosno ne iskorištavamo ih, a moglo bi se raditi eterično ulje. Mislim da ste spomenuli kamilicu u Slavoniji i tako. Znači, interesira me to da zapravo našim gostima damo određene poduzetničke ideje. Znači, ne znam da neki gradovi recimo
pričali smo o Karlovcu, pa smo pričali o Lipi. Tako, znači, neke su destinacije već imaju svoje biljke i prepoznaju ih kao autentične za određenu destinaciju, samo sad ne znaju šta bi s njom. Znači, koji su zapravo biljke koje mi nedovoljno iskorištavamo? Da li mi sad, recimo danas, da ja sad želim otvoriti jednu destileriju, što bi vi meni rekli u koji dio Hrvatske da odem, gdje da radim, gdje su mi biljke tu u okolišu, nismo ih iskoristili, a mogli bi uredno, pristojno živjeti od toga? Pa evo, kad smo se mi počeli baviti sa uzgojem i destilacijom prije 10 godina, mislim da je u odnosu onda i sada dosta velike su promjene u smislu znanja i stava prema eteričnim uljima, bar koliko ja vidim, Ana Marija, vi ste tu duže, znači u tih 10 godina jako postoji veliki pomak u smislu i samih proizvođača i same upotrebe eteričnih ulja s druge strane. Znači, moglo bi se razgovarati ono kako je Ana Marija rekla, ta percepcija hrvatskog i to, ali ja bi to malo podijelila ovo kako ste vi rekli, znači što se tiče potencijala u uzgoju i proizvodnji, postoje, znači Hrvatska je specifična, imamo jako puno eteričnih ulja, odnosno mogućnosti za proizvodnju ljekovitog bilja, ali nisu sva za eterična ulja, za aromaterapiju, ok, za neku prehrambene ili neke druge svrhe da, ali znači ako se odlučite, ovisi u pojedinom dijelovima Hrvatske, znači da li je to kontinentalno, da li će to ići u paprenu metvicu, da li će se ići u kamilicu, njemačka, rimska kamilica, znači to su neke isto kontinentalne biljke koje mažu rani, ne znam šta, svašta može. Dalmacija definitivno još isto ima potencijala, ono što recimo u Hrvatskoj isto i u lovoru, i u muškatnoj kadulji i ono što smo danas pričali u citrusima, što je nažalost u Hrvatskoj vi ne možete naći nigdje eterično ulje nekog citrusa, što se radi prešanjem, znači, ali pretpostavka za to da moraju biti organska. Znači mi imamo, pričali smo o tome, jako puno i citrusa, ne znam, mandarine, crvene, gdje se može definitivno ili zelena jako puno ulje od toga radi. Znači, šta bi preporučila ljudima? Znate šta, ljudi kod nas onako krenu pa idemo u to. Treba se malo prvo informirati, znači treba prvo vidjeti koje su potencijali za prodaju. To je prva i osnovna stvar. Znači, povezati se s nekim kupcima, potencijalnim distributerima ili u Hrvatskoj ili tražiti direktno vani. Danas je to tako jednostavno i više će vas cijeniti ako idete direktno vani. Znači vi na internetu, na LinkedInu ili kako god, vi možete naći potencijalne kupce, potrebu u području, ne znam, fragrance industrije, u području aromaterapija, vani, postoji interes, znači idem sad u proizvodnju. Onda ću malo saznati tehnologiju i proizvodnje bilja i destilacije. Razumijete? I na neki način graditi jednu pa drugu biljku. Ima definitivno, znači, mogućnosti, onako koliko je meni poznato, u smislu i kamilice gdje radimo jako puno čajeva, niko nije radio ulja, ne rade ulja. Evo sad se javila jedna gošća iz publike koja kreće raditi ulje od kamilice. Evo da, super. Prvu imamo. Evo super. Onda tu su isto sigurno i mažurani, i origana, i origana i kamilica, znači Dalmacija sigurno i lovori. Znate šta je super? Kako Francuzi rade lovor? Lovor se ne radi u stablu kao što mi radimo, pustimo stablo, raste stablo, oni rade živice. Tu su puno bolje i iskoristivosti zato što su to sve mlađe, to se pomlađuje, znači stabljika, kako bi se to rekla, listovi i tako, i puno su veće iskoristivosti ulja i to. I naš je lovor vrhunski u svijetu, nema ga dovoljno u proizvodnji. Ok, da ne govorimo o kadulji, klasičnoj kadulji, to je već isto dosta tržište zasićeno u tom dijelu. Muškatna kadulja, sigurno postoji jako puno još u Dalmaciji biljaka, a citrusi su definitivno najveći i na otocima gdje vi možete ne znam, masu toga posaditi na otocima, citrusa pa se može destilirati i iskreno stvarno cijena citrusa vrhunski je jako dobra cijena. Tako da tu postoji, ali treba pratiti taj put, ne ići dosta ljudi kod nas, kako bi se rekla onako po seljački, idemo grlom u jagode, treba naći tržište i sebe izdefinirati kakav taj proizvod mora biti vrhunski. Ono što
pričali smo o tome, znači jednom kad vi stvorite neku kvalitetu mora biti kontinuitet. Znači ne možemo jedan dan, ne znam ako govorimo o citrusima, proizvest pa nije dobro isfiltrirano ulje, pa ima vode, pa ima ne znam šta ako se radi parnim destilacijom, onda drugi put poslat kupcu, ne znam, da nije dobro filtrirano ili da nije kvaliteta onaka kakva je obećana. To je osnova, bez toga nema nastupa na stranom tržištu. Znači, postoji definitivno šanse, samo treba se dobro educirati, dobro informirati, ima informacija kako i ima informacija koji su kupci. Sve je to poznato u svijetu. Ali samo jedan stvar, da možda vi me prekinete, Đurđica, ako sam otišla preduboko. Znači, moramo biti svjesni da je danas ekonomija ta obujma, kako bi se to reklo, ekonomski, sve skupa, morate imati količinu. Morate biti efikasni u proizvodnji da bi dobili neku konkurentnu cijenu. Znači ne možemo, mora se jednostavno stvarati neka količina, vi ne možete izaći na tržište sa kilo, 2, 3 nekog ulja, razumijete, tako da se mora stvoriti količina je neka normalna količina kojom vi možete nastupiti na tržištu. Ne sa nekom malom parcelom od hektara, pol hektara pa očekivati da će se od toga ne znam šta wow stvoriti, to definitivno ne. I ono što bih rekla da je veliki potencijal, pošto imamo tu turisti, Ana Marija to spomenula, znači da od tog radimo gotov proizvod. Sve maksimalno ići na gotov proizvod i taj gotov proizvod proizvesti prema standardima za proizvodnju kozmetike ili šta i onda prodavati na našim turistima ili na našem tržištu. To je još bolji pristup. A što se tiče ovog pristupa, mi osjećamo, recimo, jako puno je došlo do promjena što se tiče korisnika u percepciji eteričnih ulja u zadnjih godinu dana. Nevjerovatan je pomak. Nevjerovatan pomak, ljudi jako vjeruju, vraćaju se na prirodno, vraćaju se, imamo tu jako cijeli niz antivirusnih, antibakterijskih ulja, a što ne to samo, nego imamo ulja za raspoloženje, da ljudi jako koriste ulje, znači da se bolje osjećaju, samo fali ta isto edukacija, znači ljudi ne znaju kako koristiti ulje, ne znaju. Našto ova teza za raspoloženja ili nešto kako miješati ulja. To je jako tema, ja ne znam, 100 ljudi koji uđu na prodajno mjesto, možda njih 5 zna kako to raditi. Stvarno, tu treba jako puno u tom dijelu. Da. Imamo pitanje za vas, Radojka, kako doći do ekocertifikata? Znači, koji su postupci bili da vi zapravo dobijete certifikat? Evo, gospođa kaže da je bila odbijena. Pa samo možda korake kratko, pa će nam onda Ana Marija o koracima kako napraviti prirodnu kozmetiku certificiranu. Da malo budemo baš konkretno. Znači, nema razloga da se bude ekocert, sigurno ne znam zašto je gospođu neko odbijan, on će prihvatiti svakog klijenta. Znači, prva i osnovna pretpostavka je da bilje mora biti ekološko. Znači, postoji u Hrvatskoj certifikacijska tijela za certificiranje ekološkog bilja, ljekovitog. Znači, to su od Hrvatskih šuma pa dalje ima ovih nekih, ne znam, ne mogu sad više se sjetiti, mi smo radimo dugo sa Hrvatskim šumama. Kad vi imate da je taj prehrambeni poljoprivredni proizvod organski, tek onda možete ići u certifikaciju putem ekocerta. Ne znam da li sam to jasno vam predočila. Znači, ekocert radi certifikaciju kozmetičkih sirovina i kozmetičkih proizvoda. I znači, direktno se može nastupiti u njihovu centrali u Francuskoj i onda kad se nastupi prema njima, one će vam dati zahtjeve koje oni očekuju. Znači, prvi i osnovni preduvjet da se mora biti certificirana sirovina poljoprivredna u Hrvatskoj i druga stvar da morate, jako važno je da se mora ima dobru proizvođačku praksu. Znači da se radi u skladu sa standardima za proizvodnju kozmetike. Jer de facto tu nema razlike. Znači oni istu dokumentaciju gledaju kad vi imate, znači ako ste u skladu sa standardima za proizvodnju kozmetike, još na to je nadogradnja u smislu da je bilje i sve to skupa ekološko, da li su sredstva za čišćenje ekološka, da li sve te druge stvari. Nije uopće problem dobiti, samo treba jako puno administracije i papirologije. Evo, može se ljudi i meni na mail obratiti, ja ću dapače dati kontakt, to nikakav nije problem. Znači, što se tiče samo financijskog, tu treba jako čovjek isto voditi brigu,
Znači, razlike su u certifikatu za Evropu, Kozmos standardi ili tako. U Americi ne vrijedi taj standard, nego vrijedi drugi standard. U Americi su NOP standardi za ekološku. Tako da EcoCert ne vrijedi u Americi i EcoCert može napraviti za Ameriku, ali se puno više plaća. Tako da to ne bi preporučila. U Europi nije skupo, a može se, samo se treba jako puno administracijom baviti. Evo, stvarno nije komplicirano i ono što mi se jako sviđa, ja bi to preporučila u svim nekim auditima ili bilo šta. Znači, jednom godišnje oni dolaze na teren, provjeravaju da li radite u skladu sa tim standardima. Znači, vi nećete izgubiti EcoCert ako nešto niste napravili kako dobro, nego ćete dobiti smjernice koje morate popraviti u nekom određenom vremenskom periodu. Ja mislim da je to jako dobro, jer kod svih tako nekih institucija u Hrvatskoj gdje znači, nema kazne, nego vam se daju smjernice što trebate popraviti. I to toliko savršeno funkcionira. Čak smo ove godine prošle imali sve online, savršeno funkcionira. Evo. Odlično, hvala vam puno. Evo, vrlo konkretno i dakle poziv svima koji budu htjeli više informacije da se jave direktno gospođi Macen. Ana Marija, idemo u par koraka, znam da smo se mučile, godinu dana smo zapravo proučavali zakone kako se radi prirodna kozmetika, da se dođe do pakirane kremice, recimo. Sad ćemo tih naših godinu dana sažeti u tri rečenice, zato jesu zapravo divna i plemenita ova instant rješenja koja mi možemo dati na ovim edukacijama. Dakle, ali to je prednost vremena koje je iza nas prošlo, gdje smo zapravo proučavali, brinuli se da sve napravimo po zakonu. Pa dajmo tih naših godinu dana u nekoliko rečenica. Pa evo, Radulka je u biti sve rekla, zapravo iste su procedure i kod kozmetike kao i kod eteričnih ulja. Ja bih samo spomenula, imam jedan super primjer, a to je Matinata, hrvatska kozmetika koja je ekocertificirana, isto francuskim ekocertom, isto je gospođa vodila računa o svemu kao i Radojka kad je radila eterična ulja, znači od ideje do zadnjeg pakiranja i evo, znači može se. Samo evo treba voditi računa, baš evo sve ovo što je Radojka je sve rekla. Znači imamo znači elementarno, imamo naše namirnice, imamo ugovor sa laboratorijem, jel tako? Onda laboratoriju kažemo gdje koji... To je kod same proizvodnje, znači ako se želite odlučiti recimo na proizvodnju neke kozmetike, ne morate nužno imati svoj laboratorij, možete imati ugovor sa ovlaštenim laboratorijem da on to za vas proizvodi. Znači to može biti prirodna kozmetika, sad razlika između prirodne i organske, znači Dobro, idemo elementarno, znači osnovno, prvi korak. Morate biti registrirani kao poslovni subjekt i znači kao poslovni subjekt morate imati ugovor sa nekim laboratorijem koji to za vas radi. I sad onda, znači ako se radi o organskoj certifikaciji, onda prolazite ove korake koje je Radojka nabrojala za eterična ulja. Znači sirovine moraju biti organski certificirane pa na kraju do završetka, do zadnjeg proizvoda evo. Zapravo teško se i skupo upuštati sad u taj jedan projekt da imate sve sami, možda je bolje ovako jedno umrežavanje sa osobama koje imaju i dobre sirovine i laboratoriji i umrežiti se sa stručnjacima. Naprimjer, gospođa koja je proizvela Matinatu je bankarica mojih godina, znači koja se umrežila sa dobrim timom i proizvela savršen proizvod, tako da eto. A pitaju me, da li OPG može proizvesti prirodnu kozmetiku? Pa znam da na tržištu ima brendova koji proizvode prirodnu kozmetiku. Samo evo isto treba voditi računa o toj dokumentaciji da ona bude uredna i da se ispoštuje sve. Koja je stvarno Da, ako mogu Ana Marija, znači isto je bitno da i OPG ili firma nema tu razlike, znači ona mora biti registrirana pri Ministarstvu zdravlja, dobiti odobrenje za proizvodnju kozmetike,
ako radi sama u svom pogonu. A ako ne, ovo što kaže Ana Marija, možete naći ugovornog partnera koji ima sve, vi ne morate imati, samo koordinirate, tako Ana Marija. Znači, gdje ćete raditi proizvodnju u certificiranom laboratoriju, odnosno pogonu koji mora biti certificiran prema tim standardima. Da. To je možda najjednostavnije. Najjednostavnije, da. Ima jako puno u Zagrebu isto firmi koje imaju i organski i certifikat za proizvodnju kozmetike, tako da je možda to najjednostavnije i najbolja varijanta, jer vlastito ulaganje u sve to možda malo previše za početak. Da, idemo korak po korak. Da. Sandra, ti imaš certificirane i još neke druge proizvode. Koliko ti to bilo komplicirano? Znamo da sve nekako od tih certifikata i svega, ali da li si zapravo kad si certificirala svoje proizvode vidjela da ih lakše prodaješ, lakše se nekako umrežavaš sa ostalim prodajnim mjestima? Ovako, ja sam se u principu odlučila da sve što radimo prodajemo na mjesto, fokusiram se samo u vrtu da tu prodajem. Tako da ja već 20 godina kako sam to krenula, u ono vrijeme su bili drugi standardi, za početak je trebalo isto naravno biti registriran i imati djelatnosti kojima ćeš se baviti, naravno. I tako da danas ne znam točno što sve treba, ali treba jako puno papirologije, birokracije treba, jer u tome se jako puno izgubi i vremena i čovjek onda malo odustane od svega toga, jer je birokracija te dosta uguši. Ali kažem, evo, pošto su rekli i Ana Marija i ova gospođa Radojka, mislim, one koji želi, uvijek se umrežiš i kreneš i onda vidiš da možeš i već, mislim da je najbolji recept da se ne krene sam odjednom bez diza kredita i to, nego jednostavno postepeno, korak po korak. I onda ćeš vidjeti da li će ti se isplatiti. Ako ti se isplati, sigurno ćeš pokrenuti onda nešto i svoje, a za svoje treba dosta izdvajanja i financija i vremena i papira, sigurno. Ali se može, ništa nije nemoguće, sigurno. Da se može. Da. Super. Idemo malo samo koji su zapravo, što je trend zapravo u svijetu, Hrvatska još uvijek nije prihvatila. Pričali smo o menadžerima, o osobama koje donose određene odluke. Dakle, ako ja imam određeni hotel i ja bi sad nešto htjela fancy ili htjela i ja tu biram određene mirise, određenu, kako bi zapravo vi meni pomogli da ja recimo jedan svoj objekt izbrendiram i da želim. Uvijek mi je cilj da imam za zadovoljnog gosta i da dobijem neku po mogućnosti svjetsku nagradu. Pa evo, ajmo se igrati kako mi sad složili takav jedan objekt koji ima te komponente. Dakle, da gost odmah osjeti da smo sve po pravilima struke. Od čega krenuti zapravo? I izvana i iznutra. Sandra dešava vrt. Pa ne, mislim, smiješno bi bilo doći u neki hotela, trnu oko kad uđeš da ti je nešto totalno drugo. Mislim da bi trebalo biti i vani i unutra komponirano, zajedno. Znači, komponirano. Jer čovjek kad dođe u neki hotel, računam ovako kako i putujemo, onda lijepo ti da je on unutra krasan, ali okoliš je vrlo važan. Znači, da bilje koje zapravo je tema, bi trebalo biti i u okolišu. Pa mislim da ono bi bilo da bi to bio pun pogodak onda, jer da bi došao, ali naravno tu nije to da to bude pašno, nego opet da čovjek djeluje na to i da može se jako lijepo to složiti, ali mislim, ambijent, da ti dođeš na, ne znam, negdje na kontinentu, nećeš saditi kadulju i ono što radi u Primorju. Znači, prilagodi se ambijentu gdje je i sigurno može biti jako uspješno. A naravno onda kad dođe na prijemu, na recepciju, od same recepcije soba, od kuhinja, ponude hrane, znači sve to povezano jedno s drugim, ne može uspjeh ako nije zajedno.
Da, Ana Marija, ti si tu imala veliko iskustvo. Pa evo, baš kako smo prije se pripremali na briefingu za ovaj susret, onda smo isto potegnuli to pitanje da zapravo, ne znam zašto, još uvijek te veliki i hotelski lanci, rijeđe mali ovi butik hoteli, ali posegnuti za nekim kao luksuznim brendom tipa australskim ili svjetskim i tu naprave prvi promašaj. Znači promašaj je zato što gost koji traži luksuz, meni je moja prijateljica iz Beograda rekla, znači njoj je definicija luksuza što može u japankama i papučama znači prohodati po Lošinju kilometrima u špici sezone da nikog ne sretne. Znači, ljudi drugačije percipiraju luksuz, znači percipiraju luksuz kroz autohtono, kroz organsko, kroz domaće, kroz nešto što ne mogu u svom gradu, mjestu, domu osjetiti. Znači, a ne tamo, zašto bi neko u Dubrovniku imao neki australski brend? Evo, to mi je još uvijek nejasno. Druga stvar o kojoj je Radojka pričala isto, znači stave sintetske mirise u hotele, isto koji nemaju nikakvu priču. Ne znam, je se sjećaš kad smo stavili u hotel Puntu limun, lovor i ružmarin, eterična ulja i kad je došao jedan gospodin iz Londona i pitao, kaže, evo ja se bavim mirisima, stavljam korporativne mirise, kaže, ali moram priznat kao, evo, jako mi je ovo zanimljivo, šta ste tu unutra stavili? Ja kažem, stavili smo eterična ulja, limuna, lovora i ružmarina. Kaže, mora biti još nešto. Ja rekao, nije ništa, nego su 100% prirodna i čista eterična ulja. On kaže, to je. To je skroz drugačija priča, drugačiji doživljaj i znači sve mora biti taj mirisni branding isto povezan, mora pričati neku priču, ovo što je Sandra rekla, neću ja sad u pol Zagreba nuditi kadulju i saditi u svom, ja ću ponuditi uskinjaču masažu i gričku vješticu, znači sve mora imati nekakav smisao, a pogotovo da ne govorimo o zdravstvenim učincima gdje su ti sintetski mirisi koji miriše na, ne znam, žvake, voćne, su loši za zdravlje i na visokoj ljestvici alergena. Znači, od te kozmetike, cijele te priče, znači, što se tiče destinacije, pojačati tu destinaciju, to je doživljaj, ponuditi gostu, znači nešto što on ne može osjetiti kod sebe. Na naš način koji je specifičan za određeno mjesto, kulturu mjesta, biljnu raznolikost i slično. Odlično. Onda nam Radojka stavlja mirise. Kažu da je sad jako moderno i to mi pokušavamo isto. Što nam je Sandra nestala malo? Pokušavamo isto kroz projekt, dakle imati i aroma brendiranje i audio brendiranje, pa onda kažu audio brendiranje mora biti određena glazba, ali ne ista u cijelom objektu, nego jedan na recepciji, druga je u hodnicima. Jer tako zapravo i kod mirisa isto trebamo imati više mirisa ili možda u svim prostorima pričamo i o privatnom smještaju i o nekakvim osvježavanjima, recimo u kampovima, u toaletima ili u restoranima, u toaletima. Jel ima tu zapravo razlike u stilu mirisa koje koristimo? Da, ovako, ja bih prvo rekla što se tiče, znači to kako je nadovezala se na Ana Mariju, u smislu, prvo moramo razmisliti, ok, to je važna destinacija, regija, gdje se nalazimo, smo u kontinentalnom ili smo na nekom mediteranskom miljeu. Druga stvar, koju poruku želimo poslati. Znači imamo objekt, znači i želimo da su nam gosti zadovoljni i želimo razmisliti malo više što želimo od našeg, kako bi to sad reklo nekim korporacijskim rječnikom, koja je naša misija, vizija, šta mi želimo kad gost ode, po čemu da nas pamti, šta je to, odnosno koja je naša poruka o tome svemu, da li mi smo tu za njega da brinemo, da se on relaksira, zato što svaka biljka ima neku svoju poruku. Prema tome se onda radi, ne znam, jednostavno se može reći primjer recimo u banci, kad se radi mirisni branding u banci. Znači banka je jedna institucija koja mora biti stabilna, sigurna, bar do sad prije, to se sad malo to poremetilo. Znači normalno da nećete koristiti gornje note
znači citrusa, neku lepršavost ili nešto, nego ćete koristiti donje note. Kad govorimo donje, to su neke note koje su vetivera, sandala, da vi pokažete kroz taj miris da je to stabilnost, da je sigurnost, kad neko uđe unutra, da osjeća da je ta banka institucija sigurna. A s druge strane, nećete te mirise stavljati u jedan hotel koji se nalazi negdje na Mediteranu, neke teške, stabilne, jer kad dođe gost, on ne želi da se sad tu ukopa i da se osjeća sigurno. Kod nas nije ratna zona, nisu one tu došli kao da se osjećaju sigurno, oni su tu da se osjećaju lepršavo, da se opuste, da imaju antistres. Prema tome treba birati takve gornje, srednje note, znači to su definitivno citrusi, to su neki cvjetovi, da vi osjećate da zaboravite na sve probleme i sve ostavite iza sebe. Tako neki način. Tu, na taj način ja predložila. S druge strane, opet tu postoje neki mikrolokacije, znači kad uđete, ne znam, u wellnessu, neki sanitarni, u kuhinja i to, hoćete neki fresh miris, znači to su limuni, grejpi ili tako nešto, Ana Marija će mi još malo nadopuniti, ali ili neki herbalni ili tako. Ali ako ćete ući u neki lobby i tako, tu su više dominiraju baš onako bergamoti, citrusi, naranče, da na neki način se gost osjeća opušteno, da zavale se u fotelju, pijucka, ne znam, neki koktel ili tako. Znači, ali ono što smo malo pričali, mislim da se moramo nekako maknuti od toga da mi imamo neki, ne znam, kod nas su hoteli dosta tematski, znači bavimo se, ne znam, vinom. Onda ću vas tu temu pitati, da, odlično. Da. Znači, recimo, imamo jako puno upita, ne znam, mi smo hotel, bavimo se vinarija, pa to sve skupa, mi bi htjeli neki miris, da je to miris vina, ono što bi najbliže bilo mirisu vina. Znači, moramo se maknuti iz naše perspektive u perspektivu gosta, upravo što sam rekla. Znači, ok, to je po našem mišljenju too much, da vi stavljate, imate vino, ok, podrum je za vino, pijete vino. Još ako dodajete i mirise okolo sve skupa da bude u nekom, prirodno se ne može stvoriti nikako od nikakvih eteričnih ulja, od nikakve biljke i onda je to too much, razumijete, tu se može nekako kombinirati neke lagane druge varijante, to je jedan zaključak, a drugi zaključak da se moramo malo maknuti iz neko što se nama sviđa. Moramo se uvijek pokrenuti što se gostu sviđa, zašto je on tu došao. Ok, on je došao ritual popiti vino, ne da sad zaguši se u tom cijelom mirisu, on to hoće osjetiti kroz ta neku degustaciju, kroz taj neki ugođaj, a miris će popratiti s druge strane to. Tako da tu jako griješimo i griješimo to nešto se nekome osobno percepcija vlasniku ili nešto sviđa, neka donja nota, i forsiramo donje note. Donje note nisu za hotelski, za Mediteran, one moraju biti lepršave i gornje note. Tako da to na neki način treba savjet stručnjaka ili aromaterapeuta da se zajednički, da se prihvati ta ideja i da se vidi da to ima smisla. Evo, nekako sam... Da, znači nešto što je kompatibilno sa temom, ali ne mora biti čista tema. Ako je pivski hotel, ne moramo imati miris pive. To je to. A što ćemo sa wellnessom? Znači, da li se ipak može napraviti neka komponenta, tipo recimo za vinski hotel po temi grožđa, Ana Marija, recimo u wellnessu ili tema hmelja možda u pivskom hotelu? Što bi ti tu? Pa nije nužno, ja mislim da gost recimo kod pivskih i vinskih doživljaja, znači on dobije doživljaj taj kroz konzumaciju tog proizvoda, ali znači treba ono što je Radojka htjela isto reći, što je rekla zapravo, da mi s mirisima uvijek komuniciramo i ta komunikacija mora biti mislena, znači evo, ja sam uvijek zato da se biraju te biljke koje su bliske okruženju, destinaciji ili mikrookruženju, isto ovo što je ona rekla, znači i da ne polazimo od sebe. Naravno, ja volim tamo, ne znam, crni papar, volim pačuli, volim lovor, ali kad mi u gosti dolaze i klijenti, uvijek su mi, znači, te isto gornje note, bergamot, limun, grejp, malo geranija, da to možda
poveže, znači želim da se oni dobro osjećaju. Isto tako, ne znam, što se tiče tretmana, ja sam cijeli život mršava, ali moji tretmani su uglavnom detoks, anticelulit i mršavljenje, jer mi to klijenti traže. Hoću reći, evo isto to tako, da tu jednu komunikaciju gledamo ugoditi gostu, ali da to bude na taj jedan jedinstveni način. Da evo, kad si pitala kako do nagrade, ja nikad nisam aplicirala za nagradu, ali sam ih puno dobila i zato što nisam htjela odustati od tih svojih koncepata. Znači, želim da to bude tako, ne želim se vezati niti za jedan brand. Pa smo imali masažu Apoksiomenos, znači priča o apoksiomenu koji se struže maslinovim košticama, koji se masira sportskom masažom maslinovim uljem i medvicom, znači i uz to ide priča, pa smo imali lošinske masaže, znači isto sa biljkama koje su najbolje na lošinju, to je kadulja, to je smilje, to je lavandin, znači to mora imati nekakav smisao. Kod mene u Zagrebu je malo drugačija priča, evo spomenula sam na početku da više ne uzimam vrijeme, znači, ali evo, biti jedinstveni i znači gostu ponuditi jedinstven doživljaj, da se on vrati zbog tog doživljaja jer ga nema nigdje drugdje ili da ga barem pamti. Ako mogu nadopati, Ana Marija, recimo kad smo pričali ovo, Ana Marija će tu više znati, znači recimo kad pričamo o nekom tematskom hotelu, na primjer bavi se, ima i vinoteku i sve, super za potencijal je da recimo bude ta ekološka komponenta i održivosti, da se iskorištavaju recimo sjemenke, odnosno koštice grožđa za proizvodnju biljnog ulja koje se može onda koristiti u masažama i koje je jako vrijedno. Se slažeš, Ana Marija? Da, znači u tom dijelu. Znači može se ona isto povezati, ta cijela priča, ne mora to biti sam samo... htjela pitati, Da, ili recimo maslinove, od maslina ovih koštica za pilinge, ili ne znam, to Ana Marija je više o tome. Znači i to isto još jedna tema koju možda nismo se dotakli, ali biljna ulja. Hrvatska jako ima velike potencijale, ja mislim, za biljna ulja. Da, za hladno prešana biljna ulja, ali evo, baš hvala ti što si otvorila tu temu, recimo neki hotel koji ima proizvodnju domaćeg vina, može to lijepo ukomponirati u wellness, tretmani s vinom, kupke od vina, ne mora nužno imati registriranu kozmetiku, pilinzi sa košticama grožđa i kasnije možda nadovezanu proizvodnju ulja od koštica grožđa koje je prebogato antioksidansima i super za kožu i za masažu i za tijelo. Tako da tu, evo, opet dolazimo do one početne rečenice, ima potencijala. I poduzetničkih ideja. Da. I sad još i znaju koga mogu zvati, koga mogu pitati. To je veliki kapital. Kad znaš pravu adresu. Odlično. Jako smo puno tema otvorili i jako smo puno toga zapravo danas rekli. Da li naši gosti imaju, naša publika, naši gosti imaju još koja pitanja i da li ste vi, drage moje dame, da li želite još nešto reći da nas možda niste uspjeli spomenuti, pa da evo pomalo zaokružimo ovu našu današnju edukaciju. Sandra, jesi ti možda još imala danas na umu reći nešto, neko svoje iskustvo, neku ideju, nešto što nisi još možda uspjela reći pa da... Pa ne, evo, dosta su rekli kolegice, svi zajedno, mislim da smo puno toga dali, a sigurno ako neko ima pitanja i kasnije može se javiti mailom ili telefonom, uvijek smo broj tu, može se javiti, nije najmanji problem, samo nek se javi, ako mogu ikako pomoći, vrlo rado. Hvala ti lijepo, a mi tebi želimo da se ovaj evropski projekt lijepo razvije ove sljedeće godine, pa da Miomiris vrt bude u novom uzletu i u novim projektima izuzetno uspješan i naravno ti, draga Sandra, da se i osobno da si zadovoljna i da uspješno realiziraš sve svoje ideje. Radivka, izvolite. Da, hvala Sandra. Ja se zahvaljujem na prilici da uopće podijelimo svoje znanje i iskustvo i mislim da ima uvijek puno ideja, ima puno mogućnosti, treba dobro ispitati tržište, baciti se na vrhunsku kvalitetu i ima uvijek rješenja, pitati, ne znam, online, danas se stvarno može sve saznati
i dobar kako bi se reklo, poslovni plan. Znači, moramo imati ciljevi, ideju šta želimo postići, a ne onako, pa napravit ćemo pa u hodu. I ne kopirati druge, nego imamo svoj put i svak nek napravi svoju originalnu ideju i sigurno će postati uspjeh. Ali puno rada traži se. Traži se jako, jako puno rada i jako puno upornosti i to je ono što je garancija. Bez velikog rada i odricanja nema ničega. Da, hvala vam puno. Evo i naši se gosti javljaju, zahvaljuju, kažu da je bilo sjajno i da će se svima javljati. Evo, ima pitanja za svih, jer smo baš sad, tu sam nekako i bila sretna jer sam dobila vas tri koja zapravo imate na istu temu jedan drugačiji pogled i u tome je zapravo ljepota ovih panela. Hvala vam puno, Radojka. Ana Marija. Pa evo, kolegice su rekle zapravo taj poslovni dio, ja bi svima poručila da ako nisu, da koriste aromaterapiju, znači od sebe u svakodnevnom životu, pa polako da probaju implementirati u svoje radno okruženje, životno okruženje, pa čak i profesionalno. Evo, tu smo isto za sva pitanja. Želi, može se pridružiti mojoj grupi Holistička ljepota, gdje stvarno možete naučiti puno o aromaterapiji, osobnoj njezi, detoksikaciji, pomlađivanju i evo, meni se život od kak sam se počela baviti aromaterapijom jako promijenio na bolje i vjerujem, evo to želim i vama. I sve vas puno pozdravljam i bilo mi je jako ugodno. Eto. Hvala lijepo. Evo, ja se pridružujem ovim lijepim željama i mom osobnom iskustvu da je meni isto aromaterapija promijenila život i da mi je život ljepši i kvalitetniji. To isto želim i svima koji su danas cijelo vrijeme nas pozorno slušali, uključivali se. Hvala vam puno. Vjerujem da se vidimo uskoro. Lijepo vas pozdravljam, osjetite mi zdravi i veseli i ispunite sve svoje snove. Hvala vam puno. I evo, najavljujem srijedu u 17 sati, vidimo se na novoj edukaciji. Hvala vam lijepo. Doviđenja. Ćao.